originalne maske sa konjičkom šarom koju su izradili umjetnici u rukotvorinama bude Helena iz predstave Brašno u venama, prvakinja Sarajevskog ratnog teatra, Selma Alispatić. Ne pamtim kad sam se ovoliko obradovala jednoj nagradi. A imam ih dosta. Prvo zato što dolaze iz Konjica, grada u kome su se ljudi sjetili da naprave festival glumca. Drugo, što na tom festivalu glumca isključivo publika daje nagradu glumcu. U ime kompanije Bosnalijek, masku konjičkih drvorezbara i nagradu publike glumcu Izudinu Bajroviću dodjeljuje generalnog sponzora trećeg festivala glumca Bosne i Hercegovine, masku konjičkih drvorezbara i nagradu dodijelit će gospođa Adisa Đuđer. Izvolite. Malo mi se tresu. Ponizno sam zahvalan na ovom priznanju, ali sam istovremeno sretan i ponosan i imam tremu. Probudili ste u meni ono što sam mislio da sam izgubio kroz sve ove godine. Imam tremu. Neću da budem patetičan, ali Konjic je uvijek bio poseban grad. I u onoj bivšoj državi, i hvala Bogu nastavio je to biti. I u ovoj sadašnjoj našoj dragoj Bosni i Hercegovini. Sjećamo se svi djevojaka s Neretve i koliko smo ih voljeli. I znamo kolika je ljubav Konjica prema dramskoj, odnosno teatarskoj umjetnosti. Vjerujte, teatarski radnici, glumci i svi ostali isto toliko vole Konjic i želimo da nastavlju ovim putem koji mi krenemo. Hvala vam puno.